Kugwata ugeni okairi mwana atira muru ogorobo etu bantu kwa Jumatano kire mubango jotira muru tawidire na unibito wa monene wa Akagwe na bishop wetu Becha Nkasi yo yetu sako CPN Dennis Kirimi tuli nawe nikenda tugetana mbere na moritano na mataro jawe ja gutwagiritheria ngugi cietu mwe kanya mbere ma ambe atukethie nikenda tugakinya ikinya riu ringi mwanatira muru kwere uketheke no tugwane kenda tumba kunorana ibwege sana CPN Dennis Kirimi okairi ntuba gutonera kanya tutuikwe bulu ntuba yithire ni gitogi kinene sana nontu muntu nonge nigukaniria na guti muntu wena bio wenka kiranga ya tunenkera utheri na twejana utheri nikienda uturobo tubukagira na likani ndakurere gitare ontema kitharimo giaku kithirwa kire ngugine eu yaku uri kitharimo giaku ngugine eu uri ka biashara kau uri na bora kuthithia no tungata bora bunde mo kwejana kiu kia mbere kibati kuthake mathugonene jaku ati kitharimo giaku kiri ngugine eu uri no ritaga ntuko cionthe tukwenda turenda kwarire mantu jegie kuma kiri Humble Beginnings kana kwambiria ndinaria na gutonya kiri tugane Future Fortunes kana mbati kana mantu neja bandae ja mega ja magiru na njira enkwe CPA no gatukinyithie kinya nikienda tukamenya na taungwa kumanisha from Humble Beginnings nturimo mbona aja katutumira mugambo ju uregoteagirite mwana tugembere mind tugire mubango nejo tira twarairia mantu ja money blueprint itogire of course naro chiarirwe kila twita background urorererwe kana mandhari kana environment rio kurire na nya shukurira wetre ni shepa starting point yako but itebate ku define your finishing points kana your future nara witite na antobate kuira natira murwa baingi mono nara bumite otwinde tumite because teka wandekite naro gachiarirwa ochirirwa nari but mbuge antubara bonde bete successful kuma ke modest beginnings laturei ikira bathi diri kuma bakuchiria rise kyo gitumete bakinya success but antubara baingi bachari kikintu kitu tambo beginnings environment utingi tugania kwina in future environment utingi tugania gitongano kiume environment utingi tugania kwina hope igachiaro na mtu akauma ku ageta akakintu kingisamiri environment you na ndikarate kaite na anything injio mtu choka akaumbo kwa mtu munene muno kumantorenera ethiriari difference imbi akin kyo tuganda kwa rete naro murerere jurorereri ki background ira tuguita background matters absolutely turuga ni komata but it define destiny of course turuga parenting ega influence values confidence yeku ira witharo nayo ega exposure kwa naira kana igina itinto kiroka na ambition kiroka kwa twiko already ukieja kwa hope ukieja ginto bira biondo ko hewa bio biombo tuma bio ukinyithia naro ta utukugania uringita that is one number 2 environment iria withiriwire o unto body resources availability urorera kwa twiko already bugistry na kuona resources influence kiroko thidia number 2 opportunities tamturore rural area tore nere chietu udimu compare oro kurite ta tauni ne kono opportunity nyingi na oro nere intore ne batingana na mtu no andi influenza mentality chukuri to etre kedo mtu etre chukuri na resources nyingi mtu akedro ari mbeta nkuruki mtura orere chukuri ite nambi ite na resources so resu chonde chiungana ifoma mentality tuwa ka background kara karika ni ngogeta kwa Humble Beginnings ka ukarate kama isija mtoyo I define roots na tekora kumarari etitena rati no kuona so beliefs I jiga wa mutone jwa kumuno mwanko kambere kwitikiri manto jo myukari but tuga background kwite bati ukulemeti because the current president toga ngokwenda kia mtaronza is now a president mturori ngimwonare mwana atingi tukania one day akeja kwa kirari magwajare okagwa they should not determine kana they are not good enough guku eko karau ebati kuithere path to your growth so ntubati kuchuria after ronga kitakau is there an opportunity is there a chance
wina yo uwe orerero kitos bejite kuga na roketira mwana tira muru you background you chukuru etre you nini etre opportunities are there na no we mtonge mwanya mo mbere ma kiditse platform ile tu inachona arua if freelance ile provide it we as long as no kona internet mandara tuko kuandika you only need to learn ni atakwandika kwa ati tubibi choka kwa kenda tomba kukinyana narai nara twitite chukuru ito kweta TVET hii government irambiriri kupamba becha kicho what is happening it create people who can do courses nowadays antu bara bataje kuruga badeze chukuru bagahita no kuruga bagahita bakambiria bakery yao no ene mushrooming ya antu baba kuruga keki yes occasion na chinto occasion chingire graduation chiana nano turambire kuma pre-primary mwankego ko biashara etareo ere kuruga keki mtore atore baronere kuri na kuruga keki bakendelea goya akora to mweta bya dono binene akambere turugira keki iskuruja TVET there is a lot of opportunity ki short courses timu itu kudivya antu barita bagita no dimu mtu akarugura kaoske kanini ambire udivya dimu le arenge twetaga na expand i opportunities i video mentorship na networks adhomo ba metulire ba mentorship itu kwariria ni la rekaria na kwariria antu nantu nabo untu ba metulire era karire antu bego kwa depression ba kwa ngintu kingi mono na ndi mtu uromba kuthoma anything like public speaking na kumba kwariria antu na kana living from it so is an opportunity savings ira tugwita chama na SACCOS ndio mbete kuthurania antu kwa tukinyana arangu gine tugwita bambiria kukinyanira na bomba kutithia bura so opportunities irio kia gwitanana na ya kutithia bura kinya courses ira tuguga antu kethoro gwintu thithia gitu kathithia thia antu bakwenda kithomo muno kenda bokuruka so reality irio tubati ku face mbere na to understand ni ile ko to understand mantu jojo number 1 inequalities no mankaje exist in life kutira to karonganana na gutiro beginnings wi kaura nontu nayo mvigurutege gukuraniria at the same time tojo get to understand unemployment at 13% iriyo understand that factor iriyo kono mwankatu tukani ura tukajita kimbi au mindset barriers iraji areto nontu wa fear comparison self doubt inyachirio to understand those things they exist in ogacha mani nyana ntu bakwira kintu kigitibwa utumba kubonga kintu kingi munene utumba after understanding mantu jo mbere matu opportunities iriyo number 2 to understand inequalities exist unemployment is high na inyoga chama na ntuba mindset barriers ira ba kura kintu kiro tumba kubwa antu ryo do no gutegera nala umete so imbio yango tubati kudiria kenda ambo beginners to divine to take fortunes ira to kuchwa ba tu tirantu kiombe umara to kali number 1 tukamberia ona kira tuturagua ugwe amwa ku invest ki ugwe the first thing invest on yourself. It doesn't matter na arori, it doesn't matter kabiashara umbetika nini, it doesn't matter ni chukuru uri, kana ingugine uri, uronde chance uona ambele kujilipa package as a person in self education. Kuinto tanandi mitandao yejele umba kuthoma free. Na makuja rejo mbodhomo kana stories. Encourage yourself na antobangi barabo metekiambo beginnings. Mtoto mwangi CEO wa Equity. Come from a very humble beginning to what has become empire ya Kitenaro. Toma story ukende karekiti tegeta igo ko ne karinja so that you start believing in your own OMB into kinki. Number 2, beyond kintu kira kita kwa resilient. Accept mbere ya mara umite. Number 2, set batsira withdraw na chio ambo jitekiri. Then focus, how do I come from here? Be resilient that ukagwa na ugokira tuga go iringaringeteri endelea but kaba yudro kimeka step moy towards destiny ku na uri mantajariku dara number 3 turuga network Ameria kutokania nini na ku think big wambere kidogo but wena madogani yangu itai kuraja kanto ko kuthithia kanini nko but focus yako geto gisolve problems irio kidogo no focus gintu kiro kathithia mone tuga problems ile community ne opportunity tegera arori wone mbina problem ile ko affect community
ukamereta as a business idea ejite ku solve those problems. That's the business of Nami. Nande geria kuona idea rere ki community ogere make solution. Kikombo kwa a business opportunity uses that opportunity ya go solve that problem as a business idea. Yes. Number 4, challenge the status quo. Ele tukuga youth no bago challenge. Believe wererwe utikihomba kwa njutu kwenda ku challenge. Ocho kyo surround yourself. Gore wetania abia okabia. Wetania na baraba ko no kuthugania. First of all, surround yourself na ntora bagao bagukanĩria tibara bakuragana uchoke replace twira antu replace I can't na I will. Yes. But to baku replace I can't kada antu bara wetania bo turu pambo kwira njenu kitaru mtoto ngi kuturo bukathikanira goga kwa. So challenge those traditional beliefs. Boja tano, embrace growth mindset. Withdraw in a mind ugakura. No withdraw no gwitirangogi every time that you believe skills tia kuga ukinyana. So every day okinya ugoro ukajura naro mbinda thithie gampongeragi. Imbitha thithie o akaroki monitor kenda ombo ukinyana na lauri. Then geria ku engagementship. Anto okoro ni kedo na antabo be successful bara ukinyira. Poli na ta ukinyira. Bukara ukiarandiria. Ano tugiro uji surround na anto bara ukore positive na muturo imbere ku ogarani na ntobaro imbere igo matongereti ande batumbo ukore nuko ndokare na mtu imbere ku urogo challenge everything. Then after the month jo jonde they define the intokira to success ira ugo kwenda kuona li imbio because success tembe chake ni impact yere ku create ni legacy i freedom kedwa oromba ni gwa mbaya ilio ura ukethorosio sustaining no turomba ujuri mbimbati kuthithia katika kuromba mbimbati kuthithia nkethwa ngitumere into biakwa. Then as you do that kende gwikira power celebrate every progress that you are making. You kethro gutanya mindset from transition zero rally nacho to once looking to the fortune that you are, because nande ukumaki mentality ile gwitegera ya au na program muneja naruo kukweta mantu jegie every success uri nayo appreciate yourself, celebrate yourself Yes. Na nkwenda kulia how do you do that in a manner that to show off, how do you do that in a manner that ta me akuru ntumba ikuthithia oga celebrate lakini ukethoga kuthukia inyabu bungi ukwenda ikuthithia later celebration. Celebration te lazima ithero ipate. Celebration te lazima ithero ikura gintu kikinene. Celebration ni any time that you appreciate kiro thithia. Nyoge to akarande guruka nyosonde mo munene ketho tunyunya sonda is a way of celebration. Kira kyo tibati kuthithia ko tibati kujuke mbechire chondo tukumite uwetha kuthithia celebration kano geta antu buta ku celebrate. Edo kibechirero bati kuthithia mbi ku celebrate kuli organize ku make a success na dato atithige triggers to get to the success maybe mbecho seva just go and put that money there one okuongera is you feel a good feeling that uko make a step ahead. So define celebration yoku urokwenda kuthithia lakini ugaikinyanga kintu bira bingi kuthithia gete ukuthithia kinya wita family yoku ubithithiria kire utithithagia ketho imurire jura bareja naro baria differently is a celebration ina bukungwira buri amwe. Yes. Ketho kubaiki out kogoro kamwe it will not create interview okabaiki out, that is a celebration. Neno kuona lakini ere structured nete kukinyanga ke biashara rengi kuthithegeta yezo. Yes. Na ukithoma background ije no giri guchira ni kenda maybe you can be on the future njega kule ni ntobia mbati kana ku muturire jwa mbati jure OCPA chuka jotero noge imenya society na naja mbati ndirarire gutingintu takio ikunkenje wago muno turabeta go giku nontu kinyoka muri na tathithia akwira no kugeria man na ndikinya kiko go gutumira mbati gutuminto bia mbati opportunity jijakira ntu baraba iridi opportunity itakire mturore iridi eu ni antu bamwe batamata mbati myoge tho no replicate no itango very hard kintu opportunity keja kan for example na ulimi bwa horticulture tuita ato kare magitunguru
Kitunguru na arua itete kwendia ukethera kilo chiringi 60 wakirima na arua price over Sunday ketho Tanzania ralete kitunguru kaurota kitunguru geta 120 uko mbati ketho tare akiori na kio 120 urengendia kou ingugura itete na price chiagua meaning ku preparation mtu aradidete ajidani na mainda jariko jaja opportunity only is met ketho you are ready for the market gutimbati ja no mwanka withro itete ngo kende mitimbi is opportunity so when opportunity meets the right prices andu bametambati you know the name of Africa timbati no ntugwatuika mainda jabu jejerere oro ukali akore na tarengidiria utikarengediria na ngerekano wajana horticulture kwina mtu umwe kana agriculture kwa mtu umwe eta marinyaru ibya kombora mundanda nkano mbura erega kungana ko wike mwe mbuga kethera unusunkunia au leka akugure kwa watermelon akija be yetherwa ni mboru kabisa so endiri chichi yangurwe akwande tunguro kyaja kugurwa kiro mona shiringi 5 at the end of the day mtuga achumite ni kenda auma dinenezi kana agirinya gutethia njeo nuntu ni kariure kari ne ambo beginning mtu jombo iko mutethete nuntu no arusinya ukuno kethera no baba kunywa ndawa chekurevia kambuge alimibara bonde okona kwe mainda nawe kagita kara kitunguru no mwankocho ke cost yakyo kwe save mtora tadire manto ambura limweja uraya geta na nikietu muona muchungu na turemera nyamu na uwa konankano muchungu ate neroji no mwankadi ya research na ambero test number 2 yenera turitura alimi batu tumtambe onte guru tugetera murungu kinyari yewethe ku change tari tukuganto kwa fitu kilometri alimbeto mandi chawi ta change pachiuri ukaja kukarauri ukarate ko preparation chetu imbaya mbeo na tukugura imbaya ko mtora nabati kuichokaniria akarante kuruna narwa ugeta kiwe ndenda kumenya au karakiwe akwanda nkano na jorege wikyo kya thukire kana iwe thake mbrima akwanda kitunguru kya goro chitingi 5 na juri mainda jaiku andite ni mweri juku kitunguru kya goro chitingi 5 na atagwakari akwanda meron na juri bibire bibionde na ndomba gwetha kiriwe watu apart from weather na price wa kumbrima into bibingi bionde gutiga ran na bati kutwaranite na gataimu andi bagi kitunguru bara andite make mingi na no bete bakwira pauga ndathithia mbecha lakini nguchokia mbi batija mbele bataivendia mainda jau kinya price dia thuka mbechire bakachokia na ndino mwanko churi lakini kethona nda aroni maana kuite no mwanko churi kwingugi nyingi muno tugwita antu bagwita muntu munene na gwita ngugi fulani mbere ndo makira uthithia ungi tojithiki munene ukaya tu na munene atigwe agita ngugi munene atiki niki na atikire time ustanding ngugira imbi gwitania nayo na ndo make amo beginning wona ngiriti yaku 20 kana 10 othingata na munene ukao ambo standing bia thithagia na tamenya irangu giwewe i challenge ziri kwa kurukagira andira challenge ziwiri kuchekari thenera tukuthithia turi kobio ngugiri kuthithia na tubangi tukatonyithia makuru mbere tuthia standing uchonde otekuona ndo mbere ankano atachokere kinkano meaning atategere time ustandi nyankano ira igitumijia karora kya maumdana jora eta kimeron meron chere ho wa atachokere kimeron ona meron ne buire meron ne kethero kira kya thukirimbi ajuri abati kukethera na kenda price dithete ibwa eta kitunguru ngi tunguru kya buire kira kya thukirimbi I price ala endererie na atakuthara gukarige season ya Kenya ajuri na ndeka kwenda kumuthuka akathomari nana kibiashara ile twarage meke thatu o arita meri thatu ina to matoka go tukona mbia gutanao ya ketera kwa nuntu na ndimbuga na ndare nda gutake ngombe ona ruriku gutya kwenda gukariria thoma kingi kwenda kuthithia na ryo tugire ki business plan ira ntubati kuthoma tukadesign kintu kira tukathithia onde nda kuchiona meke thatu ijite meke na ijite nkirire kintu ki au no thina iri kwino ntubongi bondene society tukeria mantu ja kuma kiriambo beginning ito classify gantu na mithemba iri kure na bara bachiarirwe intone kwina na baba tukwa bachiaro batina no mbinya kurara vera ramwe bonde ukaigwa society ne kure antu bakuga
mwana oro chiarire thenene no mbai guchwa no mbai kumenyera into mwanka inya kinyamo baba nginya muntu akaigwa no utukajukuri nya kigetha igutumira ngite atea gantumire so advice te kukirebo ni riku tugire naro chiariro does not determine naro kathiriria kila tukuthithia na tuya Afrika mbere mampa mbere ndina chiari tutugomba kuna chantu betu tupone uri into bichwakwa na uri bikaragwa na nikete bigogo muri memero kigo mtu akuja into bikamuthingata mbere ne number 1 into bati kuchinja that mentality tukauga uno mwankancho into byakwa na nkali into byakwa na kula antu bachiariri ki into byu na antu bithira byongereka inuntu we kiwa itane na bono uri bikaragwa na bikathira bange baga chiariro ku na baka ora buru nuntu baba into kabiri ya kono into video na bitithegeta bitithira kumbere uitana na kula tukuga tuitana na network very critical kuchwa financial coach o mantujara no mwangathi ngati achoke decide on no mwanganki pathi kwa lakana nere ukali na cheri na ba no this is a different person no mwanganki ni pathi na ndika thingata kumake na bite you know na bezwe para bachiri na ala bitiri bicho kana bikoneka you know mbombo bera toi madajanga nene 24 hours ura tukaja tumira whether nchiariri okene chiariri tongene yo anditaminiro jonkari kiata kote it's about take umo kana chukuru is a matter of belief clarity of purpose na kuendelea kenda tukinyana na twetete okay ibaga sana na kire topic yetu ntuko ya narua kwe mtu ule guntu fulani kwe mtu rada bando romerite njetu ni wikari rurujoro to nurukari gonya mona kiringaringithe ukerwa njenu ne kuringaringithia mantu ja maingi jare kwe mtu bando utereito ntu buria utaita ntu buria ndene yawe inya kigire kuthithia ni thinga rite ga kona either no buo kana bukarga ikubua no buo buria at 100% kire ntu buria kuthithia no ntu gato mutethia na arua athithia atia kintu kira tugwita resilience bwambere mamona na nkwire it has been proven tough times terongama mainda jawe na joja kalitaf yakathira beyond resilience anto ba face rejection anto ba ridicule na bathiro twena news anga wita ko mwaka eta ngugina kiurairwa na aru kama mwana utemba kwitikia who is so tough times bwambere burankera mtura we mantuna jara itrasta opportunity keja so keep doing what you're doing no gakinyanira no gwata resources number 2 itomere bwega igakinyanira yuko nenyi na ukiona ikendelea number 3 mtorea kila tumbo mwera wintu kita clarity of purpose kana kwithirwa wena direction ugo umirogeto no matter what happens always stick kimantera ko thithia ata video nonto kiro ko thithio step by step ngyo ga kinyarira na ikyo wijembi ko thithia number 4 churi ki ngugiro wita kana ri ni rori kumtongyo thithio nonto ko twe we high knowledge learn and boy makosa je ko bathire perfect wakinyanda oga focus no ro kara ikwira itebua itekarathira na mbugiro wa avoid kana na mtoro gukwena ichi nonto tuga success ete gitiga footprint ya kuluziro bati kuthingata ngeto mikuga uthome kuma kiribangi thingata footprint yu ogakinyanira na anto bamenye growth i process ten event yentukubwe ora to organize kede mu birajo cheta to kadira success steps is a staircase terifu to gaitia ojidire go ko the struggle zero kukulukira the handing you to tomorrow's success stick mankoka kinya wow ibwega sana nontoba mataro jau ja from the humble beginning na mtu akimenyaga na monole waliria mantujagie mbaki ngaro ndalikana ruto waliria mantujagie backing ground kana blueprint ya mantujagie mbecha no twere karugono kegie mkurore oruga samaki gita mutwe so I think ijama ingi utukinyithite kinya so na njira nkuka mbuga nibwaga sana ntubakanya gaku lakini mbere ema parting shot yaku kire mubango jo ntuko ya narua tukaire bantujagie ambo beginning nejore ko CPA turera mwanatira muru background nala charina chukuru na bionde they want to explain kana kajitwira nara wambiriri but it dictator aro karekire
bamwe betu bakauga nara bathomerete oi kwa klasi ni gira bathomere kagita kara bathomithagwo na rimwe bathomithagwo tutithwa tukaria na kabisa kwa yo background igatura no ambiririe naro karikiria ikira kuthithia everyday kabisa waibwega sana nontu ba mataro jau ni mbito munene wa Kagwe na CPN Dennis Kirem Bishop wetu ambecha nkande ne mubango jotira muru. Thank you so much nontu bakanya gaku na gwa mwana tira muru ne baga nontu bakanya gaku gutwa matu jaku na gututhingateria kankwenderere kiumia giki thongi utire muru kuri na ungwana na muno nyankuruki uthunkume kuri na umithio mpaka next week. Thank you na ngai abutharime.